Wazalendo wenye kuwa katika jiji la Uvira, kwa saa hizi tumekamata decision ya kusema eti twende kwenye ligne de front. Maana kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wasiokuwa halisi. Kuwajua sasa wazalendo halisi, sisi wote kwanza twende kwenye ligne de front ili tuangalie gisi tutachanga wenye kuwa na masira, ili tutafute wale wengine wasiokuwa wazalendo halisi ndio wanayeleta mauaji ndani ya mwingine. Kwa maana adui ataweza tuuza ili tuwe tunauana tuwe tunaua raia. Na hizi masira zenye kuzunguka mingi ndani ya mwingine ndizo zimeleta kuua raia sana. Ila tumepana siku 3 wale wazalendo halisi wawe tuwe tulishatoka ndani ya mwingine, na ule mwenye atabakia ajue kama anajisentir kama iko na wasoda 5 bale wenye ataambia banatembelea kumlengo yake. Na wale wengine wenye kuwa na masira mingi wote sisi wote twende kwanza kulinya de front, twende chunga adui asingie ndani ya mwingine yetu. Yule ambaye atakayeshikwa iko na piga risasi kiovyo, iko natembea kiovyo, nafaa kwanza afungwe, kiongozi wake kuja mchukua, wampatie decision yenye atatembelea kama vile regrema ya kazi. Yule yoyote anayesema kama iko angali na boga, kwa maana kuna wamoja wangali na boga eti wanazalendo wataweza waua, kuna wanyamlengo wamoja tuko nao wako nasema kama eti taweza waua, na wengine wenyewe wataweza ingia sema taweza waua. Hapana, yule yoyote anayejua kama ni mkongomani halisi tuko naye hapa Uvira ajisikie kama iko na amani, na kila community yoyote yenye kwa pamoja tushikamane mkono kwa mkono, na hakuna mzalendo yoyote mwenye ataweza angamiza yule mtu anayeongoza. Kwa saa hii nataka kuletea watu wote wawe na amani, Wanyamulenge, Wafuleru, Wabembe, Wamushi na wengine, hizo kabila zote tushikane kwanza mkono mkononi. Kwa saa hizi tunaleta amani kwa kila mtu, maana vita imeponda muda mrefu, lakini tumekuta vita hiyo imeletwa na wafanya siasa, na hiyo vita tunapenda ikomeshwe, na isipokomeshwa tunajua kama tukiwa kwa umoja vita taikomesha.